ku bedog, celah teu mempan ku pelor. Awak gede, kumis baplang, diajak tarung jeung meong. Teu pisan-pisan kasebut jawara jago. Awak ngapinuh ku tato, lebah dahar eueuh kejo. Kapaksa nonjok boboko, tanaga mopo. Sok ngajago, lamun masih dahar kejo. Sok balaga, lamun acan siga wajah. Usik kuning, repang isim, jeung jawokan saendongan. Didengar domba ngabubrag. Sok polontong, lamun masih dahar lontong. Tong peletek, lamun masih dahar lotek. Usik kuning, repang isim, jeung jawokan saendongan. Didengar domba ngabubrag. Bang, dengan motor lainnya. Jangan mabur lah, ngomong kan itu. Dengan motor lain loh. Yang lainnya. Panjian, panji petang. Lecet lah. Siangnya kayak gitu. Dengan motor lainnya. Bako bau siap. Duh, lumayan anak buah si Bogel. Lawan si Depi Cangat. Duh, emang ada power ya. Bonya apa behak kemana enak. Emang ada curiga bae mah. Sana aing bae jarita. Eleh kemana. Kemudian anak buah aing mah. Jadi itu budak. Enak sih aku berokan bae. Kunaon? Buset. Tebeungeut kunaon? Beak sia. Kumaha sih udah ditinggalkan sorangan kalau si Depi Cangat. Sieun lain. Lain masalah sieun gel. Jadi kieu aing baheula pernah bentrok di manehna nya. Jadi aing teh eleh di manehna. Jadi gitu. Tenang naon sih teh beungeut. Tenang kumaha di toko bae. Beungeut doang kan anu beunang awak teu coba. Ngomong lah. Baju kumaha? Intina mah sieun. Lain sieun. Jadi kieu gel ceritana. Oh sia, nu bakal ngawasan wilayah warung ieu. Oh, aing naon? Wah, ini sia ka aing. Tuan kunaon ulah sia. Teu Bau hayang bagi di layanan ku ai. Teu hayang aing melembur aing di etaan ku sia. Mending daripada sia ngawasan lembur ieu mending gelut jeung aing sakalian. 3, 2, 1, go! Fatality. Mampus ka sia. Berani sih ka aing. Aing mah awewe boga ilmu ya. Ampun ce, mal deui urang Ulah deui sia malak-malak warung di dieu. Oh ce, mal deui. Aduh. Mampus ka sia. Suhu sieun lain. Lain sieun, paur aing mah. Seru bae teman. Geus ulah ngomong, da panggrikeun aing ya. Ada awak aing. Aing kudu bae. Geus ulah ngomong ya. Males ka dige. Ada awak aing ya. Kebuka ke bajuna. Bedeng. Ai minyakna mana? Itu kudu pakai minyak mau terak aing mah. Mau kasih tau Aldo lah. Kan sekarang udah pindah rumah. Jadi enak kalau mau main. Halo sekarang kan udah pindah rumah. Iya, bukan di rumah yang kemarin. Sekarang kan di rumah Mami. Pokoknya rumah baru dibangun di jalan utama Kampung Gipar. Iya, pokoknya yang paling gede banget. Nanti main di sini ya. Jangan lupa
pokoknya naik tunggu. Oke. Dah. Mang, kopi can. Ngopi balikin atuh, naik balikin mah. Woi, ayam dijar. Lecet yo. Lah lecet yo. Lagu sia motor gitu ge. Gagal apa? Gigi mana naon emang bawa anak kita motor buluk. Gigi ge pemikat nak tinggi. Pemikat paduk sila. Kepercayaan sama Mang. Kepercayaan motor nu mikat banget sia ge remuk. Kepercaya Mang. Bah, ngomong. Sayang. Percaya dia si Dodol. Ngawur nama butut iya. Tapi awewe nomor iya dong. Palet naon iya Bang Bos. Lain bahasa ngiri anjir rek nurutan euy kepercayaan nurutan. Hayang ngomong lain masalah kolot, jayana yang urutan budak orang nyaho teh. Hayang ngomong hiji. Atuh aya dibikin mah ayu. Neng. Kira bayar parkir nah heula. Ngomong. Gratis yo. Hayang gratis wae mah iraha. Panen aing. Kada mulai awewe aing di sini. Nya. Bisa lecet. Germabur. Princesku. Neng, enggak naik nih. Sektor budak dah, setiap kepali sektor mulut wah itu aing bangsat doang. Aduh, mana nih mesin Neng? Apa iya gitunya? Bang gede nah. Oh, sih nama iya ya. Soalnya anu ngabangun nih. Coba jajal sempet ke. Assalamualaikum Neng. Assalamualaikum AA, bukan assalamualaikum. Waalaikumsalam Neng. Yang bener dulu jawabnya. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam A. Masuk yuk. Yang lain pada kemana? Kalau siang terus langsung jadinya di rumah. Kamu kemana? Kan kami masih jadi TKW juga. Jadi enak Neng. Dua, tilu. Si Adam bukan? Ya ampun, duit si Adam banyak banget, gila. Aduh, kebetulan nih gue lagi lockdown. Gue deketin 12, 17, 18. Aduh, 18 juta ya duit nama ya. Loba nama ya. Hanya kali ya budak ya. Lalemot setor kamar aneh si Beji jeung si Acan ya. Wae datang. Si nangis tambah anggota si Big Box. Tapi setoran. Tungguan we lah. Tugan raya datang nih budak. Standby heula stun. Baso tahu adik, baso. Hai Adam. Mumun. Nek ka mana maneh? Geus buri nong kitu hurung. Mau ke kamu lah. Idih, tumben-tumbenan, hujan angin ieu aya naon? Stop talking in Sundanese Adam because aku nggak ngerti. Aduh, ngomong naon eta maneh? Lagi sih kamu ngomong bahasa Sunda mulu.
atuh. Kamu kan udah tahu aku udah lama di Jakarta. Alah, bala-bala campur tarigu, balagu maneh. Ih, aing mah lain belagu, ai si ada. Maneh bisa bahasa Sunda? Itu aku poho. Udah aku mau pulang. Kamu sih ngomong bahasa Sunda mulu. Duduk dulu atuh, ayah duduk. Ya udah aku. Duduk lah sama Abang Adam. Kalau nggak mau duduk, dudukin sama Bang Adam mau. Deh, ngenangan nyalangnya. Oh, tukang palak warung deui. Oh, kenangannya aman atuh itu. Enggak ke warung tenang teh. Mangkana sia kudu bangga ya boga teteh kos aing, boga ilmu kanoragan. Heulah heuh, kumaha teh bae nama. Elang. Ya. Antarkeun itu tuh cai tuh ka darun aja tuh. Lur, bisa lebih jauh dah kan itu. Kunaon emang sih dititahna ka dulu. Serius, ih aing lewat tahu sih pegal. Moal tuh pakai motor aing tuh, motor aing jore, pakai motor Nmax. Gimana? Tetan beureum tah. Oke, Geraan. Motor nungguan. Bantuan ge jahita 2, angkatin hiji. ah ih kamu kan bisa beurang. Geraan. Mau ngisi. Bisa di starter salahkeun. Gedeung aing barat, bego. Gerak. Barat ieu. Kesabarannya sih jadi adik. Lila, paranas ya. Gawekeun bae hirupna. Cuma awen nu kamera sok motor Scoopy lin. Kebeneran nih motor aing Scoopy. Ah, cobaan ah. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam, A. Aya naon, A? Namanya sana. Namanya Neng Ara, Ari Aa saha? Oh, i Tupperware. Bade ka mana Neng? Bade ka payun, A. Oh, amang wae jeung ayu. Naik Scoopy ieu. Nya, Scoopy ieu. Hayu atuh, A. Ayo. Anjing, kita aing ngeleh si Scoopy. Scoopy, ya aing anjing. Dam, ngomong-ngomong usaha parkir kayak gini, emang ada ya uangnya? Idih, kamu jangan gagabah Mun. Ini bisa menghasilkan 12 juta ratus. Wah, kok bisa sih, Dam? Bisa lah, di sisi lain saya punya bisnis keamanan warung. Bisnis penanganan budak-budak bocor anu sok na dipukolot. Kumaha menurut maneh? Mantep teh. Wah, kamu hebat juga, Dam. Aku gak nyangka sama kamu. Alah, kamu bisa aja Mun. Mun, ini segini juga anak-anak belum pada setor semua sama saya. Ya udah, sekarang gini aja. Kamu teleponin anak buah kamu, briefingin, biar kerja mereka tuh maksimal. Aku support kamu kok. Kalau buat Neng Mumun mah, Akang mah siap aja. Pasti manut alias nurut. Ya udah, kamu semangat ya kerjanya. Aku pulang dulu. Oke? Oke, hati-hati ya di jalan ya. Aku mau ngebriefingin anak-anak dulu. Mantap. Bentar dulu. Cium dulu ya. Neng udah makan? Udah, tadi Neng udah makan. Udah makan belum? Udah tadi. Kalau belum makan kan bisa makan di sini. Udah tadi barusan di rumah sama tutup Uya. Tujuh punya siapa? Tutup Uya nasi yang pakai garam itu kalau pagi-pagi. Oh, ya kan Neng nggak tahu bahasa Sunda. Iya, lupa. Neng kapan lagi sama ini? Main kemana? Mana aja Neng, jalan sama kamu. Abang aja. Iya boleh. Aduh, kudu nurutkeun naon cik si Mumun nih, telepon heula baru dah. Oh, tuh Kang. Waalaikumsalam. Jig. Biasa ya kumpulkan barudak di dia ya di markas saya. Ditunggu ke saya. Ya, siap Kang. Oh, nya. Ya, ayo gitu mah. Assalamualaikum. Salam. Neng bentar ya. Ada kerja
kerjaan. Oh, aku kerja. Iya. Aku siapa? Ada deh. Ada semangat ya. Iya. Cuma sepatu tadi. Oh, ini. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai kerja kabarin ya. Ya sayang. Hati-hati kerjanya. Iya cinta. Aduh, senang kalau udah semangat. Ya. Ini jangan kemana-mana ya. Enggak, di rumah aja kok. Nanti aku sini lagi aja kalau udah selesai kerja. Iya, pasti aku sini lagi. Ada urusan bentar. Yang tunggu ya. Iya. Aduh, yaudah Neng, pamit dulu ya. Iya, Neng jangan lupa makan ya. Kalau lapar, nyeduh buut baik ya. Apa? Buut, ayo di dapur ge, nak karungnya. Buat apaan? Ya, udahlah, ya dadah. Bener ngerik na. Bandi kayak bener, meren. Sabar, yang ada embung. Halo, Jake. Oke, Kurang, Jake. lain orang tak kumpul. Tadi tuh ke markasna Kang Adam, ayeuna. Oh, oke, siap. Oh. Oh, oke anjing suaing kadinya. Oke, siap. Oke. Sip. Naon? Si Beji nelpon. Trek down cenah. Mulai kita kumpul di markas Kang Adam. Oh, geus segera bereskeun layan pangrik lah. Geus Beres, Pan. Oh, coba hanya lah hasilna. Dulu bener, ge. Ah, Fotoin ya. lila. Yo, ta. Sia naonan yang ngerik na. Tuh pan ngerik maki yang beren. Oh, geus lah, yang penting mah ada aing. Saya orang itu. Gedang guys. Ayo. Lagi geus siap ayeuna mah geus cager aing ge. Udah siap kurang. Siap, ayo geus cager aing ge mah. Karena ya orang kumpul jang buru ya. Assalamualaikum. Salam. Mana si Acan euy? Teuing ku kelong meureun. Nih. Cek. Udah siap kan? Udah. Siap, gerak. Istirahat cepat, gerak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barudak mengingat bisnis urang wartal katilu ieu urang bisnis anjlokna parah. Maka nanti gitu urang nitip ka ente KBH-an, tingkatkeun lah gawe ente KBH-an. Ari ente jeung saha rekan bisnis si Acan eueuh. Siap, Kang. Paling orang sementara jeung si Bogel. Ente siap, Gel? Siap Kang. Untuk sementara masalah warung kurang mengandalkan Kang. Ngenes aya kitu mah. Ya. Tanpa perintah bubar barisan. Jalan. Siap, Kang. Kumaha ya, Ji? Naon? Masalah kalian kakak pilu ngebegal kieu. Tenang bae, hasil pokoknya mah. Itu. Udah amat, udah
kade. Ulah. Ngecece aing. Bodoh amat. Naon? Ada nasi di pecanga. Bodoh amat tepat dulu aing mah. Turun sia. Bang, saya situ turun sia. Tenang, turun ya. Ya, boy. Ya. Turun capek mejakan ya, ngecece aing. Kasihan aing. Keun kuing nya, si bogel. Yakin ngecece aing kuing. Hasil ya nama orang. Lain tapi aing kumaha ji? Kumaha naon? Aing sini sudah picangak, aing pasti diarah di bayu. Geus pokona nama kieu bae. Sia ulah kadinya-dinya deui. Oh, geus satu lah. Yang penting kan kayak motor ngis air orang bisa. Oke lah, oke. Ajab-ajab ah. Di urang teh bisa. Cenah teraku bedog, celah mempan ku pelor, awak gede, kumis baplang, diajak tarung jeung meong, tepisan-pisan. Kasebut jawara jago, awak ngapinuh ku tato, lebah dahar, eueuh kejo, kapaksa nonjok boboko, duh tanaga mopo. Tongsok ngajago, lamun masih dahar kejo, tongsok balaga, lamun acan siga wajah, usik kuning, repang isim, jeung jawokan saendongan, didengar domba ngabubrak. Tongsok polontong, lamun masih dahar lontong, tongpek peletek, lamun masih dahar lotek, usik kuning, repang isim, jeung jawokan saendongan, didengar domba ngabubrak. Cenah teraku bedog, celah mempan ku pelor, awak gede, kumis baplang, diajak tarung jeung meong, tepisan-pisan. Kasebut jawara jago, awak ngapinuh ku tato, lebah dahar, eueuh kejo, kapaksa nonjok boboko, duh telaga mopo. Tongsok ngajago, lamun masih dahar kejo, tongsok balaga, lamun acan siga wajah, usik kuning, repang isim, jeung jawokan saendongan, didengar domba ngagubrak. Tongsok polontong, lamun masih dahar lontong, tongpek peletek, lamun masih dahar lotek, usik kuning, repang isim, jeung jawokan saendongan, didengar domba